Imaynalla kasaygichik. Cuentaymunayki imaynatachus 2010pi febrero killapi Chile llaqtapi pasaspa karqa hatun terremoto. Tukuy autoridadesnin willaspa karqanku noticiaspi runas calmakunankupaq ama manchikunankupaq runastaj kallispi kasarqanku manchikuspa chay terremotota. Mana unaytachu pasarqa chayamunan kama tsunami nisqaqa. Maypichus hatun mayu yakuhina oqharikuspa karqa yakuqa. Tukuy ñawpaqinpi kasqantataq apaspa karqa. Autoschus, wasischus, sach'achus chinkapuspa karqa chay hatun yakuwan hamusqaqtin. Chaymanta hina munasqa khuyamasi, aska llakiyta apamurqa chay wata chay tsunami nisqaqa. Chantapis kikinta pasawaymunanchik kawsayninchikpi. Imaynatachus hamuktin llakiykunas kawsayninchikman divorcios, chantapis wañuykunasqa apayta munan kawsayninchikta llakiypi kawsanata. Pero kunandia señorninchik hatun promesata qowayta munanchik. Chayta ñawirinapaqtaq invitayki kicharinaykita kay libro de Juan capítulo 14 versículo 27ta niwanchik kayta. Purispa songo tiyakuyta saqirqaykichis, songo tuyakuyniyta qoykichis, mana runapaq qusqayta hinachu, ama llakikuychischu nitaq manchikuychischu. Señorninchik qowanchikña songo tiyakuyninta, niwanchik ama manchikuychischu, noqa kasani latuykipi nispa. Hamuktin hatun yaku kawsayninchikman llakiyhina chayqa, señorninchikman primero apanachik tiyan. Payqa qowasun chay songo tiyakuyta, paz tranquilidadta tarinapaq kawsayninchikman. Chay k'amiyta, chay promesata yuyaychaspa kana tiyan kunandia. Bendiciones.